Reality vesti, kale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci, Anđela Đuričić, poznata po svom učešću u realitiju Zadruga i vezi sa Zvezdanom Slavnićem, ponovo je u centru pažnje. Ovoga puta, Anđela je viđena na Crnogorskom primorju sa članom produkcije, što je podgrejalo glasine o njenom mogućem učešću u 8. sezoni realitija Elita. Saznajte sve detalje o ovom susretu i šta to može značiti za budućnost popularne reality zvezde. Anđela Đuričić, koja je stekla popularnost tokom svog učešća u realitiju Zadruga, napravila je pauzu od javnog života. Međutim, posljednjih nedelja, sve su glasnije spekulacije da bi mogla biti deo 8. sezone realitija Elita. Nedavno je Anđela na svom Instagram profilu podelila fotografiju sa poznatim voditeljem Milanom Miloševićem, jednim od ključnih ljudi produkcije. Ovaj susret se dogodio na Crnogorskom primorju, gde Milan trenutno boravi, dok Anđela živi u Đenovićima. Ova objava dodatno je podgrejala glasine o njenom povratku u reality. Što se tiče njenog angažmana u Eliti, još uvek ništa nije zvanično potvrđeno. Ipak, Anđelini postupci često daju povoda za nagađanja. Nedavno je viđena u centru Beograda kako razgovara sa Lepim Mićom, što je mnoge navelo da pomisle da je tema njihovog razgovora bio upravo njen potencijalni ulazak u 8. sezonu Elite. Šta vi mislite o mogućem povratku Anđele Đuričić u reality? Da li će se pridružiti 8. sezoni Elite? Podelite svoje mišljenje u komentarima, zapratite nas i lajkujte video kako biste bili u toku sa najnovijim vestima.